Tala Fou se whapoponga fo ile nei o Tala Fou le Radio Samoa mai Ausetalia. Mai tangata Ausetalia to whana liputi atua na nafi le sa ave le whamai ina ua masalumia wa wha o nawa inu sa tau mawhaina is the resorti fiti wha iroi li pote o pito na tamai o le to alua o la waia o se tinama sana tamateine le wato tubai mai isini. O li pote le 9 News wa wha iroi o Georgia Sando Simpson se furuiva tausanga marona tina o Tanya fast food river tausanga na taunu umai le po na po mai fiti. O isi tangata Ausetalia to o lua o tamai tai foi, o te e tua mare wharamai lau toka, alo iei pe fiti. O le toa whalea e ato e le toa fito o turisi, sa a fia i vai inu ia na tau mawhaina, i le Warwick Resort fiti, o lo o whaatari aise li poti la tamai mai leo leo, i la lato suenga o lo o whanga solo. O se whaamtaranga me le resort o lo o au fia le mata upu leo o ta wai, wa lafo mai nei samples o wainu na tau mawhaina i Ausetalia nei mo suenga, ma o se teimi pisi tele nei mo lātou mo le masina lawa iana nei, pe rata il se lau afe turisi o lo fuafua taunu watu i le resort mo aso malo lo. O lo whataria la se isi tala la tamai i le mafuanga o le afo i whane tonu. O le toe aria e o nisi o pepe ua afia i le ngase o le pneumococcal disease, leana umai leo lau se pepe mai Brisbane i le rua wherua tasi, o toe whawhanga wai ma le wana au mo se tui pui pui o lea whaamai i a whaatino i na loa mo pui puinga. Ina o le ono masina o si pepe pe o na ta ua ingo i a Mabel, na umai lo na ola i le pneumococcal meningitis o se siamai o so whaiai le whai ai se turou e mei se ma le whatu. Pai mai di poti wa si itia lau whai oe wa afia, ma o lo o whaatu wai le whaatino ino tui pui pui, o no lo iei se whaatulanga o lo o tau fiai. Pai mai wasiria ma le wha afe lima se lau lau whai oe wa afia i le tunu atoa, tanu mai le lua afe rua tolu, e fua i wha maunga ma le Immunisation Foundation of Australia. O lo lapta ia mai la tauia e le tau mate, o le awa aia si itia peo le numera o ea afia, pe a whaia le whaia loni tui pui pui, ma ua wala awai le malo ia wha mua le tūlanga le nei, mo le malu pui puia, ai mai se la wai le whanau. Ta ua i wha maunga na le 20% o tangata Ausetalia, i le vāra sifuru iwa le fitu sutasi tau sanga le mātutua, ua whaia tui pui pui o le wha mai. Pai mai nisi di poti o le pneumococcal meningitis e masani o na afiai pepe matamaiti la iti la le sifuru iwa masina le mātutua, e mai se fo i mātua i a tangata mātutua mai lātou e a afia i ngase o le mamā fatu maisi. Wa lipatia la usu e tusi sa whea ngai marisu e ino tusi a le ofisa o turisi Australia nei, le Tourism Australia, tele tupe whaalu e lea au onanga ua whao ngā ai le tolu kuata o lana paketi wha tupsanga i le tongi no contractors po tangata e whaia lato ngā ruenga a e le o le tele o ia kon karate e le o whaero ai o alua o ngā ia tupe. Pai mai le ABC o se au whainga e lua se lau ono surono miliona ua whaalu i kon karate le vau iu lai lua whirua tasi ma junior le tausanga nei. Ma ua maua i suenga e le iusta ia le Tourism Australia a ia inga o le sa idia o contractors e alu au ngā aire tupe. Mai fōringa e masani fo i lava ono lātou le whaiani ngā yoinga i nisi mata upolo o tūra i eini so o tanga o tangata conflict of interest e au fiai mos whataitainga i nisi mata upu sa whainga ruenga mua i tangata whainga ruenga o le turisi i ofisa wa whaamatu atu i eikon karate. O nisi mata upu nā ria e suenga la usu e tusi wairo ai nisi whainga mea lofa se furu lima i le au whainga ruenga ua lango ai e le au nanga se whainga malanga ai le isa i ria mua se ioenga mai le pūlenga. E iwa le rei whautuanga ua whaamatu wane le ofisa o e tusi e te tawana muri ta iai le Tourism Australia mo le anga i luma i le lumanai ia ma ua lātou tadia ina uma ia whautuanga. E siria ma le 5 afe tala Ausetalia o fua ina e tangata mo si tamama si ana pepe malona ainga e whaamanu o lia i leo so whainga o le lātou whale i Alice Springs i le masina nei ma ua whaasoro manuia. Pai mai di pote le tamale malana pepe lua masina na a fia foi ina uospa i alo lātou whale le whaitule o Ausetalia o Alice Springs e tasi le vai aso taruna mai ala whaalawlawe a wasiria ma le 5 afe le tupe ua fua i ane tangata mo ia masio na ainga i le sairi ngā tupe sa whaia i lunga le upenga ta whailangi po le online fundraiser.
O lo le whale mai si ona to lua a to ai Malaysia o na whawhine la ititi, ma o lo tinga aina mai manuanga mai lea la vau swainga. E to lua tala vau na uswa ia le whale o si ainga le Lara Pinta, ma wha o li mai le tina o le ainga, ma soso da ese ma se tamai ato, ma kia le ta vale. O wha matala le tamana a fia e maofa, i le anga le leo tangata ma si vai ngā tupe tere uafua ia. Pa mai na amata lava le fundraiser na i tina o le community, ia mai ua i lava ina tua tere na fesoso aniani iai. O le whaamtaranga le ainga e leo ese mai la lato community a o wha awa wai pia su e suenga i e na wha tinoina leo supainga. Ma le tara mori mura leitu isi sifo sini lewa matua i maa whatia i le bevela i lea so, ma mai sidia ma le whasa furu tikeri. Whai roe le wa ai tau o whai tū ia pe o Penrith ma Richmond, wo o le fast furu tikeri se so anei ma Liverpool ma Blacktown, wha pe ma Hornsby e toru se furu fitu. Ro tau yaisi na mālui le tu i se sae o sini, a iei fo isi vaenga o lo o lava le tolu tikeri le bevela. Wa iei lapta inga o ni blackouts e ona tūra i mai, ona o le maru stere le bevela, ma o vito rio lo whea ngai fo i ma le bevela, ma le tele o mui to ngā wao lo tau tapeina le au fui mū. Wa lapta ia fo i le a fia i storms o wha ai tue peo i la wara, ma le tu i sauteo ni sa walese, e malo lo siai matangi, ma ono iai timu aisa. Tala ia le video Samoa, walau wha fonga mai le neia solua, penoa i tai au, soifua.